Arika C andi C on kada wawi windere mo ni param C E woni C woni C S E woni C kadi andi do foko problème anomalie hala français kan ça veut dire que hala kan ko hala fefindaka parce que dawa moƴƴinde hitoji ɗiɗi hara windirali harfeje gotu andi won sa ƴetti araba wata windude sa wini ra a wata hebde harfe a wata lettre go e nder arabour nden hara heɓay ra sina ra on gollitirɗa ayi ɗo donc c on ɗo ya rabu kanko ko firi koko watta hara ko gaggite ko hara ko giggitoto ko hara ko watta vupde wotere andi tani seere hara ɗa yarde ni hara ko yaari ni jippiti en coup vup seere sa séri hara a taƴeto lawol ngol directement sa sendi a taƴe ɗum tigi directement sa sewi arrêté tranchant c'est-à-dire que ida wawa koko sewi koko idée ko goɗɗum koni tranchant seeɓi kadi ko piyum tata voilà petit espace no ɓiƴƴi quoi no ɓiƴƴi ça veut dire que c'est en fait ko piyum ko idée ko wata change en un instant hara ko vite fait na ko ƴettata tan koko seeɓi ko piyum waɗo mum e temps seeɓuɗo ɗo ko relatif e temps on temps d'exécution on temps d'exécution ma ɗum nature hunde nden koko seeɓi ko ɗum woni o seeɗo se on ɗo hino lutodiri e sa on ɗa sa on ko hunde waɗrode avec le temps doucement wano par exemple sa niɗa salanade goɗɗum andi o lantomo yaha faminamo seeɗa ha saloɗa sa inni goɗɗum no satti koko waɗata mais hara il faut effort no landima ya wakkilo ya darano si wawoya wadde sa inni ko saggi hara ko ari ha darna bloca ni goɗɗum darna ɗum mais si saggitama continue oui ça on ko ari wo koko waɗirta avec le temps doucement mais c'est on ko watta avec un temps court ko wippitante vite fait hara gasi donc ɗo ko piyum ko watta un coup radical no wawata ni ko seere ko ɓenta ko en français cardinal ko radical vite fait c'est on idée ɗum woni o c'est idée o sa on ko idée hunde tata ko yarore doyi wano sanugol joni noon si on kañum ko idée ko waɗirte ko waɗirte seeɗa andi ɗo ko waɗirte doyi e ko ɗo ko giggitante ɗo ko waɗirte seeɗa andi ko waɗirte doyi ko waɗirte seeɗa ena gotum hiɗa warra goɗɗum seeɗa mais heña da warra goɗɗum seeɗa mais heña don ɗo ko seeɗa si on siɗa siwude siɗa siɓade siɗa simmude ande simmude ko seeɗa fimata simmoɗa simme wano cigarette kadi a yimmo cigarette on siɗa siisi c'est-à-dire que haray ida moni mais ida mari mone ma e nder ma a fettinta moni yaltintinamo en coup aɗa etade taw yalti to en fait sa heeɓi sikke kadi ko andi ɗo ke on ke on ɗo inni ko ciifol si on ko seeɗa joni haray sikke andi siɗa sikkiti hunde ça veut dire que
vision ma hunde hino sans ida mari vision ji aronku hebde ko nyibi e nder on idée ɗon en fait aronku hebde idée nyibude affaire on ko ɗum waɗi siɗa mari sikke. Donc ɗo ko quantité ko wonɗa e goltirta ko a rapport avec la quantité ko seeɗa oyi. Joni ɗo andi ɗo par exemple sa ni sankugol koko waɗirta avec le temps ko doy waɗirte. Andi ɗo ko vitesse on ɗo de sanka ko seeɗa ƴettata ka jungo ma wicca. Sanku ku on koko waɗi wa cercle ko kowal enni ko forme no waɗirta no. Andi sa sankude ko ni watta ko cercle. Andi ko a wiccirni jungo ngo wa cercle, ko a waɗi jungo wa cercle wiccira wa cercle sankugol. Joni si on wutodiri e so on ko waɗirta en grand quantité. Par exemple ni debbo no sowi andi a reedu makko no tiiɗi ƴetta volume. Sa ni sonko koko volume no ɗuuɗi, quantité on no ɗuuɗi en fait. Ainsi de suite. Donc ɗo si so ino lutodiri ɗo ko en rapport avec quantité on, ɗo ko en rapport avec intensité on. Mais ɗiɗo nayi kala fof ko relatif e action on. Hono action watta hon woni nature makko on ma ɗum nati mais état on kadi no wawi wonde état on mais ko notion ji oɗo c'est ça on ko notion de intensité ko wona intensité hunde. Si e so ko relatif e quantité hunde. Si on ko seeɗa so on ko bus ma ɗum ko amplifié. Oui, voilà. Donc sulugol déjà ara feƴƴinti ni a yari a feƴƴiti. Donc quantité on ara a suuɗi mannike ara yari a feƴƴintin ni. Donc ɗin woni ideji ɗin ɗo. Donc ɗo e waɗi ka on e waɗi ko son ka on e son s on, parce que c on en fait mo senditi hakkunde ka on e s on. Ɗin ari ɗo oɗo ko relatif aux formes, oɗo ko relatif à l'amplitude et à la quantité. Ça veut dire que est-ce que koko watte bus e ko honno waɗirte, est-ce que ko doy waɗirte ka ko avec force un coup. Andi si goɗɗo en yiya seɗumo ça veut dire que na ya ƴettu tan ko accitumo ɗon e ɗon. Sa yiɗa sendude hay yimɓe no piyoɗeɗa sendude ɓe andi ɗum kadi nan ko ƴettante tan ina ko mijortoɗa lebbi fi waɗugol. Andi sa yiɗi ɗo goɗɗo samude ko doy samirta ko seeɗa sino salde kadi ko seeɗa. Oui,